Siña ang sogui, hafamalagomu, vanedaki fino, CHamoru. Mungana mamalaw, alasi finomu, tagi talu ifinomu. Nalola ipengamu, nui famaguonmu, vanedaki fino, CHamoru. Atrasåsao, Siña. Hafa day van laat halom di Atrasåsao Siña. Es in het programma nu I poggo na fifinu tomorrow. I manautal siya na kumet ket tungo I finu tomorrow. Guaho si kota kamatsu, ginani komisioni finu tomorrow. Then guai bibisita poggo si Valerie King. Half a day. Half hulu. Half hulu. Pues continuen sangani I manega hardy hards and half un sort of pogo. Okay. Half a day. Ina anhu si Valerie King. Familian taro. Kinin si tataho as one day ago. Gita saipan. Sa familian Pugay, sa familian Clara, yes, nanahu, guini kita kohan. Hafa, kinaisan mo? Hafa un sort of pogo. Hafa tsotsukoy pagu. Pagu, umaskwela tu ki universidad kohan. Filosofia dan estudian CHamoru, itu ko major. Lokui matututu gi MAC Cosmetics, atin makeup tu. Wow. Yeah, sa novia tu, sa agapu. Nanti harap para pago. Malu. Situs masi Valerie. Yeah, situs Masih lokui dakota ni on kambira tu guini. Yeah. Magap tu. Yeah. Ni pabigagi guini. Men mago fam lokui na simao na ha. Lotus nanti. Tatagwa. Sahalam tu. Ito yun ay ihinanaw na umedjaki fino tomorrow, Guai minaka, guai muna nervous ha, lo maulit na untagi. Yeah. Pues nayan ifinet na unhungo ki fino tomorrow. Ifinet ni na huhungo ka I manamko, gi familia ko. Ifinet ni na lengguahe fino CHamoru yes na noho, dan tataho. Mga kwentos siya lo ti kumentusiham dani todui famagoon giman mami. Estaba sumasaka jugi sa saipan. Adunay huhungo ki finota mas ki guini gita kohan. Ki nervisentus kana adun guihi na tempo. Lo tiugos tungo I finota guihi na tempo. Desde yanay fanan 30 años tu. Taman sangin existential crisis. Magat na tiyo tungo lo quick. Hutuli I class ki haraw. Dani primaho. I matsaho na primaho. Da adunay hu exact mas I finota sa I komunidad ta kwa mas dangkulo I tetsu kino guaho na maysa. Da hu umasada hamzani mangat songho torushia I mangat songho humanaw gi pareo na hinanang I lengguahe hinanang
Ajuha anan ginay patgunzu sinanaho hu hasu on dia sinanaho ha kuntusi luhu lahi jan kwahu ha faisanju kumu malago by in etsak finot CHamoru za eleku za eleknya i luhu na mamalo ni papayan etsak lo pagu anay hu hasu kala mamalo ju na aju ini pen mami za pagu imas zahu na fafanakwi fafanakweku sinanaho Ainte. yeah Ainte. So hafa muna mamalo hamzo na umedaki finot CHamoru. Kalan otsu anya si dotru ti preciso i lenguahita guihi na tempo kada biay masangan fino English ha kumon exact fino English Siña pun na dongkulu gi tanota Siña pun fanan guamas success really not lamo como on practica fino English sa magalit tihu sangani na ti preciso fino English lo masaya preciso fino English ti kumekelek niya na ti preciso fino CHamoru magalit bago huri papara azulo wanti anay patkunzo ti huri papara ti golf agradeci ikuturata guihi na tempo sa esti hinasokon like kalan como colonize how esti hinasoko dispensa tea. I didn't mean for it to turn dark there, but like No, thought ba sa edzuginay I manmalofan, di itatauta, di hilo itano. Pues, Siña jo hula tumungo, Siña jo tumbrandi, sa hafa edzo I hina sosomo, edzo na tempo, guihi na tempo, but, ihinaso, di edzo na tempo. Ya, mamalaka. Sa edzuginay I muna guahadzi I hinanyo. Lo pago, matuleka. Pues hafa matuleka. pues tinituhon kwa existential crisis. Lo I latdongkulu na sinatsaga. hunggan latdongkulu na sinatsaga. Okay, behas. Faman. Espía para más ki comunidad tu espía para más gi familia ko usota na tiput guahuha na maisa magahit ifinota ha na iju minataknya sa herramienta ni pabi sokwi hafa malago ho pabi sokwi mas tadung na cetsoku and who hasui komunidad jan torusia I man CHamoru. Hafa tayo mano? Kalan
I kinalamtan ni kusumberin sa moro na gua turo siya I lengua hita, I kulturata, I pinaktika. Huri papara mapos na sa akin upos si Tatan Biyahu. Huri papara na tigos megay I lugata ni parata ta sugun mo na I kustumberin sa moro. Huri papara na ti pareo sa nestaba lokwi la I kuturata. Makahe la I lengua hita. Lo hita lakmon hafa humuhujung kinin I finota. Kinin I kuturata. Right. Nek good ajin na finot mo. Mungkin. Nek good. Yeah, tenacity sa gua I mamalofan gua I mahegwe. Lo gua lokwi I mina lagota. Gua lokwi hafa unak gua haji. Maulig tenacity. I was like, oh wow. Maulig na tao. Maulig zaman hello. Pues, ginin ti fifino tomorrow, no? Lo pongo fifino tomorrow. Oh my, it's a cat. Guaho lokwe now, hita ketagya. Lo hafa tayo mano na pongo fifino tomorrow. Hafa mano? Praktika. Kada dia comento si masaya haji, comento si espia I lengua hita. Ti Siña fanan ti Siña pun osunha za nenga pa I finotan ni po fatu sa ti po fatu kumu ti un espia. Za forgood. Oh my god. Magay lokwi malik kumu guaha un dos tau siya ni po fanal guihao. Para guao sinanahu. Hu kumu gua finaisen hu, kumu gua nan matalaponi titanosu, matalaponi hinasoku, ufaisen sinanahu. Ufaisen I manamku. Sa masaya kwantu I leblo ni un taitai fanan siya mas menhalum. Siya I manamko. Siya I manamko, siya I manyanata. Fanan guaha mas menhalum na inapen niha. Lo Ko ilalet mo na inapen niha. Like Their sound. Their answers. Oh. Their answers. NFP or Hunggan dispenso. Oh, Dispenso. yeah. Pues ang ako imanam ko lo magahit preciso ilep luto sa estaba mamfino ta gi patsot mami, right? Gi patsot ta lo pagu kumu malagu ta fan sugun mo na esti I kinalamtin lengguahe debita fan tugi lokwi magahe hafai sinangin kanan
even the faintest ink is better than the best memory. Okay. So Hafa tayo manu na fifina ha tomorrow pago. yun hu atan mo na gi manamku hu atan mo na hias na nahu hu atan mo na gi todo I tau siya gi ari danduku leku la I lengua hita magahet como gaigihaw na may saha ti Siña muna la I lengua hita pues naset bi I finota espia hajis fanan Siña haji Siña pun kuntusiaw tati espia haji con todo como utokui I makeup zani manamku ko mago to como gua client izoku client ni manamku sa Siña ta kuntusi gi fino CHamoru za edu imas tahu na conversation sa magahe natsalaki manamku estaba ti utumo sa ti comprendi fino niha lo pago and I huhungok na umosita ni manamku huripara na golf natsalaki manamku yeah look si tatan biu hu si tatahu oh my goodness so edu na hu sugun mo na I inatsaku Yeah. Not mago sa kulan an umedza kao I fino tomorrow lat maguf ilina lat mo no natsunik hafa Siña un sogui hafa Siña un comprendi pues pago an guide how di halam tau di comunidad Siña umadingan di fino tomorrow dan Siña un hulat tumungo hafa kumakalat nini ha imanampu kulan lat maguf dan lumat molek I tetso mo di halam tau ti di halam eskwela hat ti di halam set to hat but di halam I kinalamten hat di halam tau yeah mangi edzo mangi edzo nasito pun potlu kitoru aridan ta all around us yeah we need to place it there Alright. Pues ilag mo na humalam how dias harao lukwe. Again. Yeah. Ifinet nina na eskolan CHamoru. Eskolan ko. Huhasui tafanagui. Kwaku shout out dia sana tanu, sana bravo, sana mames. Torushia sana magodai. Yeah, shout out. Guiza Pinet nina na fafanagwek ku gihalam eskwela. Sinanahu ifinet nina na fafanagwek ku. Lo gihalam eskwela gi komunidad ta. Siya ifinet nina na fafanagwek ku. Malu. Makov to sa gwa megay na ina jujura. Di salanmu menjaki fino tomorrow. Lo hutung lokwe na gwa minaka gwa itinatsaga, Pues hafa itinatsaga. Como tata como tata ni pon kwentusi siempre masota I lenguaje. Kaigitu gi mahuha tani no biku. Tiha kwentusi gi fino CHamoru tau Filipino gi. Cada dia kume kwentus fino English gi halam gi mahu. Lo ho ageng sinanahu cada dia masaya 30 minutos sa hufaisan hafa tatamano hafa unsokui di amo. Aduha
Bagu swati ju sa gaigi sina nahu gimahu sa ipak tunai malofani I gimanya swati ju sa gua lugat mami dan sina nahu za kada dia akun tu si pinot CHamoru za na adumuna la I sinenteku nui lengua hita lokui za lokui uma escola juki universidad za estina klasen setsu mas academic but Siña how nadanya todu idos kalian ti format zan format na inajak malafai question mo hafa minakat Ingen, hafa minakat, hafa tinat saga. Kumutaja tau ya gof tinat saga esti pas aja nayo sangani espia I lengua hita sa tipo fatu how como un expecta nisita pun praktika kada dia tanan za espia hafa muna maguf ki halamu magahet like Paraguaho estaba I manganta za estaba pula I kantasia torusia kantasia pula dan kakanta gi fino CHamoru na maguf estina na tenetsu za mas Guana bai gua tau sia ni po kasih hao kelulotnya kumukai gitu saipan kalian lama malah joli papi kunjusi fino CHamoru sa gua tau ni po kasih hao gua tau ni uma osetan ha sa Siña Tuli kumu uma osetan ha tuli sa esti kuturatan we are Kasi culture lo gua tau ni tikos maliki intention and hakasi hao Siña pun not mamalau but Siña pun tuli ajui palabras tuli dan goti dan usa juni po suun mo na I inajak mo ajuha mo sanga tigos malik magahet tigos malik ifinohu lo Siña pun tuli I baba intention dan tulaika ja la malik intention para ko para hogu Sen malik na sosomo. Yeah, sen malik. Gua malago na fumaisan how lokwi hafa Siña masagwi how hafa Siña maajura how gi talan mo. Hafa ajura hafa parhaji Siña na dos. like todo siya I manatau I fafana kweko I mananahu lokwi I mangatsonghu na umeejaka lokwi Sangani man gatsong mo. todo siya buenas pai buenas isa todo siya I mangatsonghu lokwi fanan ma jujura jo ti guaho ha Hunggan. Comprendi jo
hafa kumakalat mo lo ifinaisan hu kulan angwa senge hat pat pumalu hat na guinahasia na Siña ma ajuda hao angwa pumalu siya na lugar pumalu siya na programa you know gihin na sosok mo hafon hahasu na Siña masagwi hao kada sabalo hu hasu si Siña si doktor bevokwa lo mafanana an Siña ha kada sabalo estaba fanagui class CHamoru gi Japa junction mamana tu tikada sabalo lo hagu humalam gi zoom za ma fresi class CHamoru kada sabalo za an gagi how gi fiesta ajuda masaya di gi kusina as di ajuda ju apa mas kakanta dumandan kanta siya ni jamu sa Siña pun shanti mas lenguajita como un shanti dinandan apa mas haji mas todo siya iman papanay kwatyo si Dr. Cooper fanagui ileknya lamig go izomo kasi armor go ahead sa como un hasu tai guini na mataknya how gi kinalamtin lengua kita sa anan mga magosa someone serious who ripa para na esti na kasensetsu serious ha lo ano ba ositan ha za descansa za go with the flow sangin mauday tasi Malig yeah kululok niya answer for how logi minagahet si Siña munyango ay de adai tasi masara gi inay lo esti finak puna finaisan hafa untuk tanga mo na nui finota hafa duini fimo nui finota Odisea na Siña hit ta fan continua za ta fan sugun mo na todo siya ibidadan ta guinifiho na Siña para bayo kontusi ifamagoon finota za estimo na isya mas timingo po siya po tungo mas po ihinalam niha za haji siya zanginin mano siya za monggi pohana mo na esti guinifiko an hu kontusi sobrino Siña po opitati kifinota za
Di saya na loku Siña ta fan onra i manamku i manya inata ta hafa estaba lo Siña pata fa na hujung hafa maleknya para hita gi metna ya pasti iguni Si Diyos maasi talo. ano Yeah. sila Yeah, mangi sinananan mo. pwede Siña Pues esti pinakpo ko gua pumalo na malago na sumangani. malaku pesangani how dan hamza todo siya sana maasi ni kumbida tu guini sa un onrazo masaya ejaka i finota un onrazo un faisenzo ni Siña be sana ki asina programa sa ko sendang ko na sana masi hamza Hasta aquí hasta aquí mana li Hungen. Si Diyos maasi Valerie na sumano ha paugo. Si Diyos maasi lokwi no hamzo na manyaw no hamzo. Paugo na haani giini na programa Atrasåsao Siña. Fanatati. Na lola ipengamu, nui famaguonmu, fanezat kifino, CHamoru. Atrasåsao Siña.